Ngikubingelela mbukeli ngiphinde ngwamukela kwesibanzalo sekulethela zona indaba eyifika ngaso-ke isikhathi ungizwe umcuno-ke osekhwele wadilika kuyena laphana-ke usizwe Mdlalose-ke ngokuthi-ke uyisitabane futhi-ke ungena-ke izindaba ezingamfuni njengoba esho-ke laphana-ke ungizwe umcuno ukuthi-ke usizwe Mdlalose wehlula yena-ke laphana-ke u-DJ Tira-ke emenza-ke yena-ke umuntu kodwa-ke wehluleka naye-ke laphana-ke u-DJ Tira uyizwele-ke nango-ke umacingwane-ke umcuno-ke ungizwe-ke upresident wamabhinca ngempela-ke echaza kabanzi ngaye-ke usizwe Mdlalose ukuthi kungenzeka ukuba-ke uyisitabane ngempela njengoba-ke engena iy'ndaba zawo-ke amantombazane kodwa-ke yena-ke engumfana mbukeli. Ngabe kuthini-ke okwakho ukuphawula mayelana nalo-ke lolu daba-ke oselithe lashiwo-ke ungizwe ngaye-ke usizwe Mdlalose? Awuye laphana-ke zazi comment section mbukeli sizwe uvo lakho wena ukuthi ngabe-ke uthini-ke ngalo lolu daba. Siyabonga. Kanye neyitabane usizwe Mdlalose, isitabane lesi sehlula uTira esizama lesitabane. Lo muhosha walesitabane lesi uphawula kanjani ngey'ntweni uphikisana neqiniso lemile ongeke uligudluze nangengozi. Iqiniso limense ngeke uligudluze, iqiniso kaliphikiswa. Tamara is the best and truly the best of them all. It's not about us, it's about the next generation. The next generation will prevail and make sure ukuthi nathi sazana ukuthi sivikele umlando. I'm telling you straight. Saziqupha umlando ngale nkani. Ngiyazi ukuthi izobhekana nama-challenges, izobhekana ney'nhlamba, izobhekana namathakathi, izobhekana nabantu abazokhuluma uthuvi bethi vele inhloso yakho nokukhuthuza amadoda ethu. Usuwakhuthuzileke, phuma kithi, phuma kobani, phuma kobani. Kodwa iqiniso lithi she is the first ambassador yamadoda. Ukuba indoda ekhuluma kanje ngabe sibiza ngesitabane, kodwa ngoba owesifazane owazi ubuhlungu, okwazi ukukhuluma bese yashithi nami ngikhuluma nje nami ngiyingxenye yalo mkhumbi ocwelayo. Yini enye esiyifunayo phezu komhlaba? Uyazi ukuthi mina sengithe ukufaka amakhala wephazamisi. Manje ngiyacwaninga lapha kwayona lenja engusizwe iyayisola ngalento eyenzile. Iyayisola ngoba ikwi-payroll ibiswele airtime. Kwakhona umuntu oyi-hotspotayo iyayise imbiza ngoNkulunkulu. Yikho-ke yenzela amasimba enziwe. Uyayisola nje. Yabo eyisitabane njalo. Yabona. Oh akasona isitabane. Aya cha singadla abantu nomuntu. Ungcukubili uyisitabane aphinde naye futhi emithisi.